The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ko bajam, tak sao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Meghalaya AIDS Control Society hakat waitrik nailar aja open rio. Kapan penapat ba? Penpelong ya ke information, education and communication campaign aja open rio. Nak Babu Ahmad ya katong. Penpensyai sekipat ba ya kajing sirkai, kajing pang HIV AIDS kan pelong ya ke information, education and communication campaign. Hakabau menteri ketanat kakot kakya ke sarkar jela upa wailat meki sela. Unsapan menapat ba hakakat artrik nailar aja open rio. Ke project director jangka Meghalaya AIDS Control Society ke Dr. KL Yaubor. Haba keren sekilap thai kubor kelai thu. Bahkan ni ke jing temu kolong penpensya siki beriu ki belangat hakan ni ke jingpang. Bakin wan syakman banyo ke jing sumar. Kenang menyada nak ke jing yebet ya ke jingpang HIV AIDS. Haba keli kalai thu baka East Intel District kadai ke babun pha ki beriu ki bebet ya ke jingpang HIV AIDS. Hakapor bedak thanam bau do yong. IEC kaban play perda da ini minister jong kapat kakya kaban salong masyai kasni kada 3 August hakapor kadwe beji antai yako dedikin college ti ka jing mut hi jong kane ke intensified IEC kalong ban patai kampanya kamshai sha ki paipa ba tip beniak sang bumiga jingpang HIV kaban kong kalong ba nila ban pensyai ya kini leu paipa kabakan thuk na lu kilong kemi kilong pa kilong kemi ki ba armet mat ki kon samba mat kun joro ki school mat ki college bakin yo ya de jinte ko babnya isa pang kani ke jing sapryang jong umiu jing pang HIV ki kita identity ki ba umiu nyang jing pang HIV uyo kan rum siya kamet jong umiu tikidon tang saudi kita identity ki ba umiu nyang HIV uyo kan rum siya kamet jong umiu ba kita di saudi kita identity kita kabanen kong kadai kajing ya poika pakar kajing bom pendekam ya bila jingnya da bagi om kondom dan di ujri kapor bagi poika kapaan kadai kadai kajing pendekam nam da ujo uturnya badan yang nyunya jimpang HIV ha itu kibeu tiba inject the drugs kabalai kadai kajing por ne punya jimpang na kakmi sya ikun ha kapor ba armet ha kapor ba khan ba ha kapor ba aibun bat kalanti basa pada kadai dan ba ke jinyo yang petugas nam kebadan UU yang jimpang HIV ti kabadan kam kalong ba ladan jong kam de nam da hayin kidai ban ai da nam jong ki kram ba kena ba petugas nam jong tu beriu ba ai tu nampang kadai kena ban lain na jimpor jong yang jimpang HIV nangka kapaan pada jing papang jong ni ka intensified IEC kalong ban penduk pendam ya kejing iben ya kejing nyoben bat kamtam ban penduk ya kata kejing be sepang unibu yang jipang HIV namar kapa pila tipnya sepang unibu yang jipang dan mot pila akan yang ai lagi bat kamtam da kejing kan jong ni ka HIV AIDS ai kabate lakam yang iwe pe iwe bangim dai dan nyoben ni ban iben namar bagi ni kinong pang kidan yo yang jimpang HIV lu kidan la kajong pahok bakin em kidan la banta ba kila ban em bagi la ban ya bakin yo i jin mantoy baro kom ha school ke college la ni kalian tatang kajang kawai pade kadai bangin ai kata information la ni jing tip ke banyak ke tikna pha kanang ba haba ki bre bila sopu shang kani ke jimpang HIV kinwan shakmat ke ban test banda ada jing test raki tip ya kata bagi om ka status ne jing long jang penda jang nada kudan yang untuk yang jingpang ne kimdan balada kudan kinwan sakmat ban shim ni kidawai ban shim ni kidawai ban tikna
Karena begini yo yang ni kemet ke bukoi ki bangkan. Bandada kindan kinsin ni kinat ni da kenang berkin lai tau ni yang Jepang. Ti da ke kendan kan di media, di yang mata di social media, di media, kini gilar pakai tu buat, kum ke TV, kum ke radio, kini ki WhatsApp group, nanta ke Instagram, ke Facebook. Kini berobat empat kini ila akan kerjaan kan. Jadi jembatai di jembatai Jepang, menurutnya Jepang HIV. Nangtang ibang sa kini online platform ro haga ba kibrib na aban phone auto number 1097 iwe not line nyo haga kila aban phone manyo ay kita jimbatay kana ga niya kada digan kanu ke jimbit ke jimma lesi ga ba kimla banya keren persya bat kitu ki counselor kitu dan hari facility joni te kini kila aban phone direct kami number panalon kata midan satu QR code ubah kina scan bagaimana ni QR code yang sebut hakini facility keleng-keleng berkunjung haki Jakarta Paiba haki college nang bagi brave kila scan nang kila access gani bentuknya dia ada di Jepang ke Jinglong Jeman jong keleng jengki nang bagi kila ship di lagi ada ti kani ke intensified IEC kan sedang mendu lasan ke pembuat antrik Agustus hadu kan antrik Oktober Arajar Pemberi, kata kebuat arma. Bat kini state launching, kemudian kini masyarakat kasih hadir kata kini bar bagi district kin don yang kini ke intensified IEC, ha keba kin ai kejengkit kebetikna syaki 1000 Pemberi teli kisno, nangta pada lain hajar teli kin ai kejeng pensyai kebetikna syaki school, nangta praksan teli kin ai haki college. Nangta pada kasan hajar tadi kin ai kini ka haman na katulien kin ai kini ka jing percaya ke jing patai nangta kintan sa naipo tadi kini di folk performance kemot kini ke jing chat and rhyme gilai project kebetulan buat evening ban percaya pangalu yang Jepang HIV nangta kisadang country tadi kini ki special health camp ha ki district hospital berker kebetulan hako mega jenah jeni ti kani ka intensified IEC kamot kadangkam kamtam kejenia trailer jang baro ki department nado ki health department ki sports and youth affairs nanta ki social welfare nanta ki school colleges education department nanta ki community members yang bashnong but ki faith leader mo kino yang diam ki dan betaha kan ya ini hadapan pentrian ya ini ga jika charge panggil yang HIV, tidak kejeng jadi nanti kemudian lakukan pois ya kita thong ha kebang kibrit kita syak pendong do kila penjo kita kejeng pakai kebetikna lembah itu ke house to house mak bana ke weekend sih weekend kelej bantai tam hakim mendong bandan kini meeting makina bana pakai kila ni pensyai tang kibrit penjo kita kejeng Nah, in I ini information sebagai block development officer, nanta na block pada, in I jadi tip sebagai orang pasnong, nanta kirang pasnong pada, kan select sebagai orang song, macam cleaning, repair, kenapa kini akan bertai dan pensai, jadi kini usah kan ke Jepang, kamtam pakan poi, kata kejenang kejeng pensai, kamtam yang itu kini dan yonil nang Jepang HIV. Namar kumpakalong ngetahi, state joni kadang ha kajinele kebakham. Nama bon na kini kibrio kumba apply person kidan ki bom tre ali dawai kidan la kajong kajen dan na ki bom ngai la kidan yang ni punya Jepang dan na kini ki ba om namar ba ka jaka sumar ka jinai bala bon na ki long bedok kim la na boy shek te jaka sumar te bon pada na kiru ki bom kwa ni bandi dawai ki bom ngai ka kidan ya kata ka Jepang tak kejengkan so kita kibrio bom tre bandi dawai kani kelan yang susu ya udah dengan Jepang. Tapi nasim ya kani kelan ke kebu ban yawe ya baru iwe dan wan syakmat. Nasim ya kani kelan jembatai. Kenang ba nak jeng singap jadi ya kani kebu. Tidak jembatai, tidak jembatai. Sekiwe pat bom yo esi ban singap ya kani jembatai. Nrai dah jeng percaya dah jeng kitya jami iwe kani jeng nang jeng kan poy. Kenang ba kajimi ini nak kata kalong bagi kuat bah baru kibril di besok musnong jeni kendang kemet ke pokok ke bakia baru ke district kalong saya ke bakran
but berapa ini ke state kan bang kata ke state ke banai new kenyang jimpang HIV. Persen kita yang lembah ketua kepangiong kami kejing yang poin hang pathar kejing bomship protection kata kum kata seperti lale yang 10% kita yang naga kasus sexual abuse 10%. 40% kita yang lagi kasus seks regular partners mau kila mendeki regular partners mau bangiong 40%. Mother to child dikatakan bed. Kita percentage Ka percentage yang mentah during the last year dari 2.5%. Kita kibriu ni fix untuk kita titik lagi dari HIV ru akhir nanti ya. Nilai kan do badan kumpi school ru dan tiba kikelung lagi kena badan tu jengtang teng-teng di kantai iki ban high school. Dan kita kibriu kibadi dukan sya kita yang punya jengtang kita setiap bagi kata kedukan dalam tu penyang HIV kimlet di syashu kimlet hijing teshu kung katang kita haba kata jeng ben hijing ben itu mereka ka jingin jegi kedai ka padesha nada undang bangkit sya ta kumot kami hijing yang beri hijing sya ben yang kata koi kajur ha ka east and west kawai kedai ka bang ang ipi ka jing poi ka pathar hagis nem balala hagi jingdan jago doyong hagi jingdan jang gini ki mobile population ma banyong di driver truck ndai ga nakawai ke jaka ti kapai kadai kawai ga ngilap bang kadai kawai ga ba penbun ni kadai ga jingdan HIV ti takada ben kadai kentang kita ni kadai try mo sang pa ki kadang ka HIV AIDS mo katung ketua ngimla ban hawa intip bagi jengpang kabun ha lesi intip kadang ke jengpang ni ha kan ke slong kan ke dok sipur ba tang ngimla ban des makan ni bu shutes na de bengin bor ni ke ban des bo takadaw ngila takadaw ngitan kenika intensify kenika IAC mo ke information education communication bengila ban percaya ki nang bala ta ke bila sangko komot pinwan ken des kumju ke jengpang dawai ngimla ban fo ngitip tikna bo ni nompang udan ni ke jengpang ba udai ban dawai Rai kata untuk beri untuk bagi lawan ni melawan penjualan ini. Nama kadang itu kan HIV/AIDS. Jadi kemudian lem kerja menjur nanti ni melawan tes dan ni melawan penjualan di lawan. Kumjur ulah lagi kuat mensing bagi lawan strike day nak is jadi ama. Mentah ajuai kadang kaya arti. Mak kaya arti sendiri kenang ban. Ban pendunai itu kerja mulut joki mo bagi hak one solution dong. Nrai nama kita ni kata kau ni orang betul stigma ke jinjau ben nama nasional tetep bedem utai di dawai nang tei belai boleh cetai di bawah penciptaan HIV nak kata ban buri yang itu nek kiwan solution long tu kami kata ingin lah ban khang ban orang yang pejini ke tu arti ke adan hajawai pidi ben yang tu kadai ke song paman jadi kadang paman balai tu ingin lah ban terkim ni dan ni ban pendual ni Iperti yang tau ke Iwan, kuwi ke perom kuat kenai pi. Ivan,ไปคอนแรมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทอย่างกินหลักพา บนเส้นกิบรุมจุกลีพาเกียงตั้งกี่ขมัดพร้อมชนะยี่หยอกพยได้ còn Ivan ông rồi cái bên su gà gram mò tọt là bốn gà gram tem etir đi pi tôi con đây nè ya khi biểu ngài nên mà em khi mà vào đây tâm anh em già hết em sẽ là ngâm sang kêu vào cậu Kami ni perdi yang pi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sain suruh ngaku ai amalai tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa hikai gunung kong daga simpul desain go ar dah hikai desain mana dia kan ya simpul desain ini ke cek tu ram sokar mah kamu dah terang la do mesin dia sikit dah kamu kuat